Mami. Mami. Ala bajika kubeta mami. Mugambe madao. Niko mwenda kwa na mtiawa na wabaye. Kandi kakunyima kunanga. Kosi bakurekodi. I am recording. Kakunyima kunanga. Bad dog weekend egefutwaire tamu. Inya musaba maize. Weekend tebaire mbi. Nabakino yenda tsaba amaize. Musaba maize. Mama. Yokwenda chai kunywa amaize. Program tunayigora. Wakino mpa amaize. Munywa amaize. Wakino wabano twa amaize. Aliye Mama you bring you water. Mwineme. Marita ni okuteka musende. Marita bete bisajja tobikura okuteka musende. Wikajawa. Tigira na kutinika. Ono musajja kukwana. Mutaone muno wakamufune. Kasa kule mataina nayo mushike kumukaguze kikaguze kyo ekyanaka ngutaina musya kumukwa. Such a beautiful lady. Asa kuba na yerinda nati nabasajja muchwe mitima. Kuchwe mitima. Hati of course abakuchwe emitima hati kankugambire kino. No amabiro bino nkaba abakazi bakwenda tukozesa bukozesa. Abakazi no barawa mani yo kangambire. Abakozi amadi tugabandike. Batukozesaga bakumara amaze kurura keki oli nakuleka. Hati kankugaye bad dog. Oba abakazi bakutukozesa oba bakutuchwe emitima are kintu kitagenda kweganyira. Nkaki. Kwegaita. Sex. Nyonga bireka. Mama nyombi tina biro bino bayiro bora. Yoweda nigera mu mwaka tibikora. I cannot give Dora Charlie. Osakubane baresereka kantu kokunanko uti. Na government yakumpe kisembo. Osakubora ile nekiro. Wallahi nyinuka sahembu banti mudero okugeza kikake kokubali. Kugambe sahembu ngikwetagise sahembu. Ati kandi oba no baraba inuka sahembaga oinuka kanankire kekingire. Amina yecha. Musaba maizi. Inacha tujako. Tinkalire breakfast. Bisayo chai. But you bring this disposable. Tuletere soda. Disposable. Hello. Nyowende tera ona. Oina ona. Ogumba ni manyana nkoni. Oh madam. Ola shashi. Oina ona. Netera ona. Ona ogirete otuterere mu disposable nkali ali. Nyonde tuna by the way kalero subscribing ngoja kwelora TV yaitu tunayetandikire ila program oli mbere mtikaiti kutabadiza olimu. But now when you're bringing those things nyokundetera maizi ono gambreki ona man then akanamba kawo kampandikira simu akapakura obankwe simu ojakatekamu ni am your dream man utafwayo Siga obomezi baba gavutyo mukwijuka kyakana mulingo batero mpira abantu kitara badogo kabaye omanyenyo nkaba nkozere kirekyo nkaba nkozere night abantu batayijengu bagenda nka iwe by the way okimai tukakutera nokutera kyakana otaro je tugeni nunkaba na jina twakuterera mbwa oti ndonda magiki obide mwantere mukomine omupi okorora abayitu ebintu ebyo byona bibawo abakuba maniste barani bagitera ompira ne bagutera liver baito karoro bopiro kutwateire goro musanju nabo kyabahagizi bakitara mutawa mumani kusauti mutaterwa kyonke kimwenda kumanya ngo timu yaitu ya ma sabite ntukusamba KCC baitu bojo nyembagambira tukusambira MTN omondi KCC tukagiswera baitu kankugambire ki muramugisa sora do you know iyo kimanyire no gisasora kandi are kintu ki bring disposable aroho are by the disposable tukwenda bakolera brand yona jo leta disposable yeah, we don't want to advertise for them. They have not paid for. They have not. Actually, you bring when you have put. It's okay.
mbaini mbagamba KCCA okimanyira omupiira egutera mitwalo ebiri and abantu abakusinga bakipasivingire nti KCCA kwenda ku discouraging abafans bakitara kuba bakimanyire bafans bakitara bajja kugenda bajire mu kisaayi basinge na ba KCCA oba bagitera mitwalo ebiri obesata abana bakitara bedo mpira mpaka omupiira bagubonye oba bakwenda bati bakwenda bajja gusasura tugende nyonyi nagenda mpaka lero nkalemaganta gwoje kyakatano nyongenda kuba bize nyonkugenda gurora tensa kulemanta guboine nkugenda mu buli mulingo but Kitale FC tugiye gonza muno and mwebale muno abayizire ku Kingure Kisai baitu bochuka kula record Kingure Kisai ni batero mpira no ebyo bibaho nayo kirabe kisirane mugisha Mugisha bokuba okorora nanka nek ekaide nebikora nek timu ya mama kandi nek ekaide ne tutalibaniza muno mukitara ekaide ne tabanza niye ekaide ne tutalibaniza baite timu ezinda akirizo nambara naije teirego mpira gwayo gwa kasatu eteirege police goro ebo haziro ni masa nek inu ya mani mpira esatu yone gisinga kagisinga maka ni waki alikochi yaye manage maka kakagenda so ijo turamukiye maka kaka maka tuna masika oni maka yabaire wa Kitale atabe mu boma andi kwijuka na mu boma bamubinga abaire mu police obi yarugire mu boma yagenda mu police no if when he left Kitale akagaruka police akagenda mu boma FC akamba sindi ya police mu police akaba mu boma FC tusibe mal nyiki manyira kaba mu boma FC and bamubinga recently management ya boma FC but that guy is a good coach timanyira bwakafuna that kind of kukubinga bubinga bakagamba agira mateka maingi agira mateka gaingi na taisura with honorifics agira mateka maingi agira emberaza enko omuntu baita ta coach na issue endi bakagamba ngo obajja mutima banaenda abedero ate overall buli kimu niwe nakengera basambi niwe nakengera buli kimu anda nike kulesere kuba manager wa oli mukozi bakwairo mulimo gukulesere ati tokura 10 hagawa United ebinte bindi byona bakabimuyaho yasigara ali coach tibakyayende bimanye bya manager manya byake bana tobo ta manager no gakano ba captain no ba namanya no gakano ba coach wompira bantu obwesugo baba bakuhaye bakweteire munkabo batatalo obosanga coach no muhubwa manager no muhubwa coach na afokera kimukizibu atakia timu naenda gitwara naenda gihamba deka turamuki oba abebembezi ba Kitale FC omanyiro hano Josh of course CEO Deo Kasozi president twina Max captain but the Max akozero mulimo gwama he has been a captain for that team akasumya karaira muno is a good leader Max by the way guys I'm sorry about this wachingu ibara rikande makwete wachingu kama hano manyire abazani bamaniboga kitaragera dingi hagira timalire mu muzani we ngira mu munywani wange baina ati manye barali yayi beta tamnywani wange mukitaro azana kijja kitamali tamba kitara buso yakakwana nkakwani bo bare jime yeide yasokero bete ntingina umani banu tibakwana tukabakana kwana orabakana otateke kikusoboka nayo bakaswera bona tukabasobora kubahakana kwana yeke kyo kihema and it is not possible na cameraman muhereze ekyo kunywa muhamais tunyo wengira test yange nkanyo omonte hati ababola abo they are nice guys but tindo kuncha mtima ngenda ninyo wacho bacho mtima kanu kwenda akasindikira munywani wange Brian aheba ali mu Ethiopia akagenda mu Ethiopia etimu ya Ethiopia bagetaga something ekaranenye beiba but my friend Brian aheba of course we are wishing you the best gendo representing bajukuru bakabalega abanyoro representing you make us proud on your omurugendo rwawe mu Ethiopia tukugonza muno and I wish you the best bite
okakora kubigenda otalagire tukagenda kuura mahuro ogenze oyina emisango nyingi message tokusindika asimu yange iwe chali wange wagenda otaragire tikiri kirungi nonka tukusima onali wagenzera akiro sobola kyoka kadi okubaire nonyesiga ebintu ebimu okundekere ini charge okumfoire ini charge obite ebimu nkabuya wange but we love you so much and we wish you the best mu Ethiopia kadu wagarukire bagambaga oha Chris goalkeeper wait akaba sayingirwe mu no haro Chris kusima akaba sayingirwe mu muki ene ya Kampala bagenda oti manyira kapira kona kakota gari roho akaba abana bona bakira mujozi gwananka guno Uganda Cranes amu Uganda Cranes anti bakamwetaho actually baketa Chris Pasi Omedi na Judy sorry Judy Semugabi nanka Omedi baralikozere worldwide na bamukora muna stike za amani kandi bakaba kesi yeta mwesimbire munenda kumutwara I think $2.5 bakamusaba million kesi Uganda nanka kitale kasaba million bazinga za balema bakaba ndibenda kuleta sente zidite kuzikushinga hapa okurora nanka Omedi ngu etimu yali mu yamani kitara kandi na KCC yenini ekyamani ngu ebibakora ku United nibyo tukora ko nebikopo tubitwara kandi timu yaitungi genze ya representing Uganda yagenda aheru okenga ngu timu emufoire kyamana atine kyakuba nagenda kora ku tinkirore kyamana baitaro no ndiya commentingire yagamba nti atakubaire tikikubaire kirungi nti Omedi genda mu KCC bagamba nto KCC itabasambi kandi hati KCC ngambe kurwana kuri placinga nanka Shaban agenze Libya was a striker yagoba yenwe yabaye top scorer musinanke hoyi kandi season hoyi kandi okurura kitara atiba ina gap tiba ina nanka striker kitara okusanga abasambi bona ababaire baferere mutimu oko hatirebo mwana waitu nanka zaga abaire ali bench material ataku baitu bwire bunu zaga kufuna obwire akufuna playing time ni bamweza na asamba kandi nakore ebintu ebirungi no rangu zaga is a good footballer by the way atatebe no kuteba midfielder kuteba naketikiba akateba was niwe yabandize no kuteba gore yabandize kimunanka game changer musambi murungi ngu bakaba bayisire kari yayi manyaza nsamagura abi byona kujuka bakasto obera yizanaga kapira mprimary mu second na iwe wazanaga football wiki out ndiri gufoot no sarabantu no zambo gwe kigogo no excited tukaita to representing ndizana mutimu ya wiki ya by Julius kandi okushana no mpira tagusamba nkakwata igoro mu primary but ekinte kyantemisizo mpira nti nakunchwa ato kujuka nke kyabairo nanka okujuka kyabairo ijwere nanka muchulezi obuyagwire inkarro mojo misa najja kukaba aina mulingo yagwire amaisho go nagamye ire oti twagamba ajja kyonka misa de kyonka misa soka is funny okimayi muchulezi akaba mukishara tumugondeza kimu kyonka obuyagwire hasi misa abantu bagambaga mutwale baina enemy tere haliwe wenyina ya muteire oba ya mutomeire chali waini ko bakayikaraga kandi nichali muchulezi akabaho naitu nkujuka akatera bwiro tukaba tula business birukiremu aho nizono mwana ati sokeri fane mulingo tukubifinga muchulezi yabaire darling waitu hanu nyohanya kidiriza akapira kata kaziwe ovalesero no goalkeeper wa Man U abantu bona batagenda kuhagira timu baitu akagenda kuhagiro nanka goalkeeper izire wa Man U wase akaba Simon Katito akaboti wana bamwita batogera goalkeeper ogo izire jwero wa Cameroon Onana
misa abantu bakayijura nambolo bonana nase tulito musajja ekamu nankabunanka ya muyihawo abantu bali bayingi ba fans abantu bende mpira kyonka nyo personal ya Bungereza kandema nyamanyire ya Uganda omupira mpagira Man U umayengere ngihagira tingurora kankajwa stress buli bundoro mupira nyina nikaramba haira atendi nabatebere goro ni postinga status but I'm a #1 fan of Man U die hard bali Twitter bali kora buli kimwe da Man U tindigirukamu nyomani kandi by the way kandole hano tuinayo event yaitu ya Man U mwina konsasura aba Man U ndabizakarango kaitu usokenka some hano bana event yake tuinayo event yaitu Manchester United fans bunyoro get together meeting on 5th umukwe 10 aba bunyoro yona babonyoro mugira na chairman waba fans ba Man U nama abantu bakera bambaire ntakumanya by the way this is a good platform kuitana kwemanya just imbe kamuli ba Man nyomanyire ya Liverpool kurora ekubaze takuchulera okuruga odakika ibiro okusaga o message 12 ukubisa group nazo zikandema na bad doga nguno na wagire dot express delivery panda by the way bachali banga banteka mu group munganyire zi group nziruga but why do you add us abantu bakibateka mu groups za WhatsApp batatugambi ati tulina bwire bwokugambi boroku tagetaga nogiro nyongirugamu erobo mu abantu bokubihiro bakiki group first tell me na yota kantere mu group abana bakujoininga bujoininga ewe banyire Man U team ya Man na Man U nayo team ya Man kandi na ba fans oiro ati nyonkuba ni nyenda ndole ba fans ba Man U na base mutirangane mu mupira mukoreo match ndoro mpira bomba ground zao Man U fans versus Arsenal fans by the waka kantu kakora kansokenga bazoho bavasingangane boma mpira turore ankanda tempira nkejogiro tijiba tiba mpira yokuteranga na kuferaho oba kutera ojasi kunyumirwa mukatito tito koleki orugem Man U fans versus Arsenal fans esa kuba nagara as long as teams zine nazo ziorganize hati nyonta wa Chelsea hali Liverpool kimanyire mon white Fredo wa Spice akusana ni wata acha person wa nankegyo wa nanka ya ba Liverpool esa kuba gara Arsenal Liverpool Man U na Chelsea and the winner natunga nanka ubambuzo bekisembo kya Man aba ni twina ba striker tunayo tribe asambompi tribe ba mutere nkuli dakabira msai bata tede yo mubiri na wata mfani wa Man U kateiro mubira kana kubeta jako juma kulire byakana anyway you guys we are happy that you guys are really into this program TikTok challenge obuli TikTok tiga ukegaga tinga kala katwasokere ekoro abantu bakora challenge mu video yawe nyoti nyomtyo habwango musaidi yesu ndobundeke by the way ijo erinka posting TikTok awo nyagamba nti ya nyoti nyeguya abantu bagamba abandi nti ntabo kubate nyina love fine is it inti mali muri muntu kweguya nti leka kwebazaho ogamba tugya love okabano ina love osweira omukazi kako mututere butera mu bayi atite tuli ba legend tuli ba legend bai tata rozero Julius Kyomwenda ali tuli ba legend ati kankugambire kino biro love ke kutwara kubyogirire ati biro bino no bumba ni ndoranti nja kugwa mulavu ntwale misinde bumba ni ndoro mushono kanyajja kugwa nawe mulavu ni nyiruke misinde tindinda kugwa mulavu nyone that is me era bulenkani ndai kugwa mulavu nyatanga kutebeza nteka hembera
nyowe red flag kandi nkugambire Julius ngambire tikaenda koro ekinte kyakiziro bubi mu myaka tikaenda kubaza bigabe bijja kurugama mu video ekinte kyakiziro bubi mu myaka Julius ogwa mu love no mukazi kintu kibi muno abo kubokora abakazi abo akwesanga nagamba Julius serebu wa amani na kwenda bukuboli serebu baita atakwendeza mutima okikenga bwakakumara kenga kyekyo nikyo kurangambire abakazi bakora ki bakutukozesa abakazi ate abakazi bagamba gangu abasajja bakubakozesa ni babalikawo ati bati dogera kubaza kigambe kyo kama but that is true abakazi abakazi batukozesa ni batuleka abayingi dekakugambire kino Olo mkazi na urana yenda akira yetegeze badi dogo gwala atoba Julius hati uganambye kukozesa mu kitabo deka nambye kukozesa mu kitabo nyo wariho mu isiki akangamba mfuniro mulimo nubonda akwenda so is that not using someone naenda mfuniro mulimo nubonda nanyo kyali kimbairo you get hati nkaitwe mushikina rugana nkoko kabango hati nkaitwe nanyo bagire kurora badi dogo no baida ukangambire habuwa kakobaza kabango badogo kabango kandi mbalize muntu ati kakugambire kiwe Julius badi dogo bakana gaba bamukozesa abasikimba irengo kutukozesa hati ingwabo kuba ninye na no leka kugambire kino ati badi dogo chikulia buyayo bogiro buro bakutukozesa abakazi bakutukozesa hati Marita kangambire kino abakazi batukozesa iringo bandika nkugambire kino omazina ababona abo ina love koibano tinja kubatagi baita araba nabandozere babona abo ina love wase andu kandi ke kindu nikyo bwire buno ati Marita kakugambire abasigazi mwina koihamu ekintu kyo kuikara abakazi nibenda kubanaga mulavu kandi libakosa bukosa tikiri kiana katikiri kyo kukosa bukosa let me talk about that aboje sazino aba regime ne kurabuteno it is so desperate to become famous okikenga abojo baina okuyagaya gokwekona kumanyibwa akuija kama nyime Marita akozereki amanyirwe kankwano Marita choka kandi no remyaka yaye oli mukuru munoisa nakashuga mami wayi but me have had those issues obojo butondo buja kunkwana mwana kana nikakwenda nira but nikasiba ro but age is just a number it is just a number baito kutekeza nyonja kwenda nkuba nikukoza bukosa like nikyo ngambire like okuba ninkwenda nikyo ngota no busumati wayalukebe baita abakazi bakukozesa 24/7 nanye mukutukozesa ati iyo Marita nanyowe kwendeza kuba smart wayalukebe wage just simbe tati smart lukebe smart wayanda lukebe just kwendera jigijigi ya baile by the okanda take nikyo twagambire buli just for sex ataro something that is strong yes strong feelings zitaro but wayalukebe ni kugamba gendo ikale kulota nsemberera nyina nagura baita ati nyowa status yange nanyo kyasa kunteka mule nanyowe malino ngamba nyowa status yange wenkwija ojo bukuzirere jimene ya hoyi masahazi iyo kakugambire nyowe at my status when I'm coming kugamba kuli bakuja kuletera ebyo kunya at my status when I'm coming kenda nyenda kufuna bro bwano ngene kali kuna ati nyo status yange tosaku ngamba oti bwenku kikenga nyizire oina nakanka na bukanka na niwe notina ngwayizire abakazi baingi bakutukozesa niga mazima hati nyomba mbanja kugamba okurora tikuli abasabata kukozesa sexually but mubikoro hati kankugambira aruho mu isiki akionda kikenganta kwenda kuwa mulaimulaiti na kenganta tika kansudiye Julius ngende nawe out abe mulaimulaiti akwagenzere na Julius aina nkekinto kya kwenda kurabya aho iza kwenda kurumya x oba kwenda kokole ibara ere kyonekyo kyonka it is you are using me kubo kyo kurabya abazali bana basile at like abasajja bona benda shilaga show I don't think other men come because they want her abandi benda umukozi aba promoting aba marketing ati dora gayo no nyawa yasokere kwenda ogumanya yayetagoha
yakenda baingi baito ko gaya kabaho muno ali mugaiga nabazo America ali mugaiga gayo manya mutagaba no mukenge bati nanye ibarali omuziniyo tali muzini gayo go shilaba ya mulekeroho bayamdampingi bye I want to be like that girl ni wacha what babuchao Atika bamulekeroho antatosa ni waja na gayo kuba we ali mulaiti ajja kujja posting enti mulekere bali no sanga no musajja no ya mulekere bali no sanga musajja no ya mulekere God's plan oba mulekere yaija yayifura kuteka yebi video bya shila like kwenda kumuswaza kati atika ado krora inya abakazi ali kwenda ba celebu kibaki because celebu bali kaleka okuteka mlimlight yakaina rubatiramu it will take a long time egaruka kurugayo akago plan bakerekere na shila ebyabyona ebyokumanyibwa byahwa iyo kimanyire yaye bwana okwebwa marit okimanyire bire bikira abakazi inyu omusajja wadde nu akulekere enye mugarukane mutanka kwehana ngo onyo akasajja ni akalekere temwekirizo omusajja nu akulekere twenta abachawo habwaki areka kusobole anti oli batire mu life yaba basajja babo kwikara no manyira no fuga bada alimu abasajja ita abakuleko mukazi wadde no rurana nyirira atani bagamba mukaba nyamba gutawa atafunira omusajja kufu ngwena afune omusajja kungama mayitangeze okusanga bayinyaba mfune nyaba gamba dokubagamba kya lero tutugenda out nyowe nkugambirege tindinda na kulinda nyoni nyate ko nembeera no kikengera ha tono gayi nzirugiro nkendeza obwire nkendeza attention no webinga wenka no kimanya kandi nyoni nyo musajja owo kwenda kufuga ngo nje saibiro omuka ninja mukago ba munana ninyenda kukwendeka by the way abasajja you should be serious how can you date a lady kale tugambe nkanyondi musikiwe bidongo onkwanide mu bidongo wangamba mayitale kakuzinaki ebidongo nyabireka obumbirekere iwo mtu wenyina ngambire mbireke you still going mu bidongo no garuka saa munana mwenga anti nyondi musajja nyondi musajja when we like ever have your time musano sibire no kora rebagi ugarukire saa munana kanze kakuzo kin mariti muihanga muno tuina ba president bainga bafugamu hati abakino jende njoge tugibwa mu abantu babiri tikuli gifuga there is what we call mature respect no mutual respect kiriya omusajja when I am a man I can choose I do that thing atebe nibyo bikubali agenda out maritanya agenda out toja kungamba ngo ikaramuka marita abo kuba ntingo kanswera kandi bana kusanga orugire yo tagarukira kimwe usanga roho ngendereki ebyo bintu babifuga abakazi abayina abana n'abataina abana no kavugambe oyo marita toja kungamba otagenda out ati marita kavugambe okagenda out okagakosa njya kigumiro mwezi ogwo kandi ati bawantera nyakusiba na boroye ni bagire but ara abakazi abakutuwochinga sazino to any woman who wants to get married oina kuikirizo kimanye nti oli mukazi toli musajja okikenga bokwijja kusweirwa inoenda kusweirwa ikiriza nti oswerwe oli mukazi let the money be and let naiwobe as a woman nyonyi nabanywani banga abamu marita bankusa connectingawo okafuna homu mulabo kiyonko kekiriza ngu iyo ikaire niwo nofuga abasajja baitu kandi ne bavuga abakazi kandi no yejukya bwakiwa mutomei because me as a man tibakulekeka timwina mu mwana gayi twaikaraga ham gayi oli bayansanga ga out either ja kunkurura na kwato kuguruku kandi tibakutera no bangiti batera bakazi ate kyo kutera kira but kyemkugamba nyoli yankururaga akandomera no mwenge yangambe okura no rorori wakavi takwata yaguro mwenge yaje gundomeroji yankurura yagamba orata hato kuta nyina abanywane bango ito tindaba bazana ati tokorora yo kengeza okugamba ni kwase wiki egino tanga kutera yo kengeza okugamba arakaire kokikano gamba ati now byona mbiro zerembiro batiremu hati there is nothing can settling kantungo gayo no nsettling ayinyikirize mbe submissive omuntu abayiroho kibanda mbe submissive nyikirize omuntu abayiroho kibanda bwagamba kusettling always respect that decision yes habo kuba bwagamba kan nkitayisize agarukayo kandi nikiba too much than what you knew about
Niki atile kanti by the way kana kantu kankabazo kanu nkagamba abakazi bagenzi bangi omukazi omusajja standard yakukwaniremu maintain that standard abasajja abantu bakuru badani baita n'abakazi abakunyirira omukazi bamukwana kurungi akahoho yabo yaga kurungi bwazara ndaga kununka oruta empali yo mwanda niyone tankakora nka puff holder okiro like omusajja hikanogamba ekikungara mukaki entiyone kununka kubirota maintain your standard baraya kukwaine nonyirira akasikati barana agaruko omwana mutekaniza byame ojwala akasikati kawe akusage nonyirira but ladies obuchafu ni obuchafu abakala kazina kebagaye tegaka masu abakazi batega masu umuzalo mwana wakabiri wangu ebikutuletereza nokoro obwenza hero kazi wamukwana gahera tinkanyosa azino kundoro kumanya mpaka mu marito ko onkorek mukazi muyonjo baito mukazi no mara kumteka muka nafoka mugugu nafoka kizibu obuchafu enjuno gitamo tine kukanga jaga nampa haga nampa kapeke izile nakanta akutangirira kuhire jacket akujwire menka ito baito but also a point eitubaireho ekusinga kulemesa abaisiki babiro bino obuswezi obufumbo it is kwenda kuba basajja mu maka kwenda kuingana n'omusajja me as a man ohiroshe tugambe gentu okusako respecting mukazi wawe but as a man I can choose to come back home at any time I want niko kandi otoijja kunkaguza ntawe okuruganga hati nyare bikaguzo byentenda okuruganga oyikaire noha nyowe myaka yango kunkaguza nyikaire no ngwali nyizire mpabire ngenzere mwana iba niyo kwasire obangenzere hali ndi suppose kuti yo no Linda ngutera maka isani nyiziro muko mukaza akampabuza oyikaire nka kandi mpikiro muka oyikaire no yowe nonkaguze bikaguze amwimani I can choose kugamba ntati kangende mare yebiro bisatu kandi uwengaruka onyanirize ngeri ubulikiro nyanirizamu ngenzere kukora center ya mwimani hata abakazi ekikubananga bakwenda abe mukazi kizokora paka sai 10 nogaruka no chumaluka nsana zikora kumala ebiro bisatu nebiro bisatu iyo manyirota omusajja omwe gwakora obundi gwo nyonyoli asinoteka mukano kwa arabira ebiro bisatu ndi musajja for as long as you're not lacking at home nkwa buli kimu kiona what else do you want habukuba bwenkubanta kwaire sente ntakurolereire ojja kumbula emi hati leave mino bundamara ebiro bisatu bina aza nkanyonka marite okuro I can stay with the man as long as he's providing for me anything that I want eisoke ndisibire mbwire nono zange zikozere mbwira kawa kampaire mu bwire okay nabwadike ndo kamara yebiro binga I won't care but as long as ogarukiro oli mu mezi tolesere kirwaire kyone kijja kuntabaneza aho nkutema okike abasa leka kusobole there are many ladies at home abafunire silimu eyibata toize baito omusajja ni wako iyo kimena abakazi nanye nibo nyabakira kuleta lero kandi nyabakazi nyabakira kuleta endwairo muka because hata abakazi mutomera ba maboda mutomera Judas Rugalebe abakazi abo baro no actually kino this is not think my sante ba boda ba inasiri but kengamba nti mutomera muno the housewives wesanga nti bagaruka muno habasaija abali hansi alevoza hansi because oyikatwe level no yenda to be sexually abokuba engeri bako batakufuna sexual pleasure ekumara omusajja amazire biro bisatu tagaruka muka abakotafuna kasumatu wayakawelukebeka kakukara kandi nabakazi bomuka tibakuleta ndwaire dawo baita abana ba masomero batukamba Julius abana ba masomero ne babakira kuleta oburwaire no when you want iyo kimanyire biro binu maitango okwesanga ngu omwishiki emyaka yao takyayendo moje emyaka yao okwesangira no yenda omusajja mukuru akira omusajja wanje nyokaija a street nuko bagieta nyine myaka kale ndi moto tinja kwaza myaka yangu mja kutenga kumbara no bijibali kaijani mwana muto bato inankalinenga ukwenda no hata bata bakimwenda kuduka I'm still giving out the point soko ulize point but emyaka inyaizire muni nyenda ntendo omwana we myaka yange kando redenka bani niboni kyamara kusoka
wendaga ebikuru nyendaga tukuli kuenda abakuru omubiri gwange gwayolekya agandiki mukuru ate abasajja abojabe emyaka yange bukaba ne bwingano ogwo buli butitoni ndora batalina even till now I really despise guys of by the way marito obalize point ngokwesanga obulwaire bwire buno buli mu baana bato kusanga abaana bato bakwenda mu n'abasajja abakuru abana bato agenda najware ngo inaisa n'omuntu mukuru natandika kutwepikira itu abantu abakuru bagenda nibakozesa muna abantu abasajja amajiki yao kakatano yaitakana malinka kahimbaho wallahi billahi bakandekera ni kahimbaho kakajejwezo bubere bona busunirire nyonyi nabana nyonyi nabana ba sister wange abokusanga ino musajja nako ali musajja mukuru muna I felt crying nyagama mali tindachule gamba to mwana ogo nyagamba tindachula kana nyoni konya izile ntasi hati iwe Julius omwana oli supposed kuwana na kurolera kimunka omuddo mamuno tali na klasi yayi nyonyi nabana ba sister bange bendora binyaroze no kulera baitu sahazi no bakazi bakuru omuntu nanogano hata nyaro mutana kisa ngani kimaisa nao with old men abemyaka yawe no looking baija kukwanorera kimwe aja kubaki iyo Julius okamanyire shuga dadike okikuheke 10 15 omukazo womuka omufumbu yes asakoro bwenzi baitu kutaligama ngo agenda kubukora nkabana abashya abana bato nayebirira mu kironka kimu nakoro bwenzi baitu bana abana kusanga kyalero ali no ali no akwenda ebiro akwenda iPhone akwenda orgoyo ruhiaka barandora bata ausinjwa ile enti like better let me tell you competition abakazi bakamanya competition abaisiki bahoima ekikututabaniza tukwenda kuba ba celeb tutakora batali bahoima bonka ihura no ndeka antisazi nitukubaliriza according to where we are okusanga omwisiki akwenda bandole nkunywa cheneti akwenda bandole nkunywa binebyo kunywa byakabi China source of income aikaramuka byamire atakutekeza go omwisiki how does she survive of course but ainagenda abyameno musajja amuheye emitwaro 10 emitwaro 10 no but nizikusinsira obomezi atokurura marita nikyo nabuli twali ntugamba naturally abakazi benda competition benda kweyoleka kano tusoke tukabaze tuhana abana babunyoro omusiki bagenda out akwenda barora meza yaye arohe bintu byokunya bya bei actually nikyo kikuba forcing kwenda basajja okwenda competing na marita marita nyina source of income nyina hankukora kufuna omusara tiguli musara mutitu dobu kubanyizire nyowe tinye yolekya nkuja niteke chupa yange ya Tascalite nka hatebo yange tikulinga that I can't buy that bottle of Chenet but because obanyina responsibility nyina na responsibilities za just ngungo bwandigamba omuntu kwetwara tinkwenda nyehanike mpika akaire nduge mbatanike kumbaza ngu baritaka koraki akahwamu you guys we should learn to know our limits toraije omuntu okwenda competing anoli ajwaire wigi ya lenze eneyo bageta lesoba ajwaire wigi yokuinstalling nai woki akolerere mitwara abiri ogenzere nai wagure wigi emitwaraga abiri umusara gwa gwono guteireyo hali toina nako saving okwenda competing na mali abaisiki naturally benda competition benda mukweyo girls abaisiki bano okay omaya bakini ba favor waire batakumanya abo kwenda kweyolekya ate ekyo nikyo kikubaletera nokwenda abasajja abakuba sente nyingi actually mbegeni mbazana omuntu omunyamugambo mwisiki okumugamba tugende hamu without any shame na kugambo inazinga okure simu zino ezamaisa 3 zibeta maisa 3 za nanka za iPhone iyo tumanyira abasibangi abatungire ebirwaire abafuire aba iPhone series hati baba ali 15 ba 16 hati buli serie kaba netruka atoza muntu atoza jagimo gifting oba murwaire oba kiki chonke kuri kwasire ya iPhone zizisira abana bayingi muno previously of course girls should stop previously zabaga asanga musajja yejwalire t-shirt kyalene kyalina atokuru let me tell you kandi no muenda atokuru makerera wandege abana ba makerera abayingi muno bafira hawe nkoko ya wandege kandi ne baba kyakisi ege nkoko itisiza abana bayingi muno eikokezo gumu kichweke ebiri
bangi munabafire but ogenda mubareze hon ezihereirawo wandege so nabaisikibo nababa bana ba campus so ati abana abaisiki baina kukimanya nti tikiri nti buli kairo ina kuba no yenda kuolekya nti oli wa amani muno okay okirungi muno live your life obokusobora hati sometimes you yenda genda kuhandika life eyo tajja na kusustain okay ejja kuletera kugenda kukwiba kugenda kudupa kugenda kwenda musange uweretire no broid accept who you are oteteka mukyota hati tokwebwange busatu nibonjega kujwara buli kironi mpisa hati tokurora ite tujja mu bara abo kuba ite tunywa mwenge nojja mu bara wado musawo inamwe emitwaro ya dabi nonywa amaizi ni bakuronywira amaizi ni bagamba gutena yes nanyo nikyo mbanjaga baitu niyo life undi mu tingena kweteka kindi ite abatanywa mwenge obutuba mu mabara barakatura tebo ite busonge biwe someone thinks tonywa mwenge secondly tojja kunywa okyamano jagendo gure ya Red Bull oranywa bwinga kane nanyoye enteza mutima Red Bull nyensi sana amaino hatubuza but I don't want to live a life aliyo pure heaven munywe pure heaven na ibe mutuleke kwenda kuolekya anti no baraberiyo but kwenda kuolekya anti ndi wa amani muno ndi wa kabi okay ati iyo kimanyira ari abana abaisikyano aho imahano aba living a life batakusobora buli rokugenda mu bara inagenda amabotiki apangise yorugoye nusanga bakumba banja amabotiki aba makeup bakuba banja amasaruni bakuba banja amabara bakuba but what kind of life is that bakurara abaisiki bana munju wegi what kind of life is that nyoka nyine abaisiki bemanyire no rekanga by the way ntukabaza yo ara abaisiki benyabaire bine binte bitukubaza bikuyamba arabe twekaraga munju baisiki aba banzo hulire arabe isiki bemanyire omusanga mu bara norurali wa kabi kyonka nyonki manyire kimuhali bararama abansiki nabo singo rumu banda batano baitu marita hati nkai woli muishiki akusobora kumanya ngo nyenki akarankera ni ntura no jwara wengiye bitwara abiri no jwara ngero bitwara 15 enkaiza ze mitwara 3 otasaga mbakampangisa akaji ohiroho nyowe ohiro nye kinyarozere kinyakengere nikyo kintu how can you try to pretend to be expensive ariho muntu yansobororeye ekintu ekinyalenga okikenga ndaba abana bakusinga baba nibetega abasajja babbeyi omusajja bakujja akora ojere kurunge ogereke nawe ajja kuba nakwaka sente akakozereki so inakyo sense baba nibetega kukoraki baitu bokwetega omusajja kwetunda musajja webbeyi ozikozesezeki ateze sente zisana iyo kimanyire Julius Kampala sente zisana zisirani badidogo abakozere umulimo gwo kwetunda kwetega mu mabara bafuna sente bakwevuga no kwevuga batito sente zisana zisirani those girls are there who have money nyana abakazi abampereza respect mbichweka byabo bakozere mu sente atananka zali buli motoka yebbeyi tawa bad black atali kubi bad black batano kusanga omushikibuli kira ali on zali chimwani muteireda mulevozo kwetunda that lady omuzika kamulekera business antiga kabamani gaki maniga baingaba hubira borozeri wage mtabu bazao mkwenda kutabula ogo diwata uninspiring na Shiba you guys I like Shiba bati tibali baitu Shiba byenyina inenda byenyina agamba jja kutuole kyangu taina akiro kya show yaye I doubt tagid she's not pregnant akagamba mbejesa kaenda kuindura mu dress code kandi ati nano yakenyere ngamba abantu ba kikumukolera amahore arayatandikire gijwara abantu bajja kujja ha show with an aim of seeing the stomach naki kijja kusika abantu bajja kujja niwenda kurorenda etaro kwenda kwate simu ati nyonyi nekaguze kinkaguze abakazi bani bafuna bata confidence abakazi abafoma
kuleta omusajja ondi omunju bamuswereire embaga bitubojja omukazi akola ekintu nk'ekyo kakuba mutemu muno. People are doing it. I have a friend of mine. Habukuwa musajja taro. Musajja yarugayo yaenda tagaruke yamukole surprise after like 1 month. Akasanga omukazi ne yamukarakatira mu nju yaye. Omusajja akabakabaho kane n'omusajja. Aizire kolera kuno. Imagine after introduction na wedding. That guy went through a mental breakdown. Mental breakdown. Nyabakazi nyenkaba hoti manyiki. Ohiro nyona nyaro omuntu aroho mugayi. Madogo urozirekera tutulira isaida kama ni jogo. Aro kamparoko neiba wange. Omusajja akagenda ahero bino bagenda akyeyo. Ahero nayi wogo kumuchitinga. Bati atimalo musajja. But kandi enju nabone kyo kimu. Omusajja tinyina muleta mujuyo. Omusajja nwakusa kupangisa apartment yenu alo mukazi akurara. Okuleta actually omusajja akabanka akatandika nka driver wa abana n'abatwara isomero. Abakazi babana. Iyo kimaya apparently omusajja akifuga maka. Kandi nebiragiro nagaba akifuga maka kyonko omusajja akusindika sente zikurolera abana zikusasura apartment ez'amafuta g'emotoka n'emotoka no yagiguzira tina abakazi mutabatemu mbintu by'okusandara badogo baragambire ge mu kutukozesa abakazi batukozesa muno mu kutukozesa ebintu ebyekido ebyegoniye gambo omukazi no mugamba wewe badogaleka kuba serious no mukazi obali mukwana oba nitwendangana mugamba tinkwenda kunkozesa kundekaawo abo kuba bakazi tinkwenda kunchu omutima abo kuba amazima genyini mu kwikara nebibaro byanyi tinkukenga omukazi akore ekintu no gambo jo mukazi one ekintu kino ni wakikoze otakoikiriza hati omusajja akulekera mu maka gayi oba akulekera mu maka gayi tokusa kufuna kitekereze kigamba ngo katugende mu lodge iwe noleta mu musajja ondi mali noboraba no hurembera obutonde ne buenda hakiri genda mu lodge baito omusajja kitabo kyakubyamyaho nawe nikyo ogenzere kubyamyaho omusajja ondi now ati Kabarega Independence Run ayo mwaka guno 2024 eriyo okwo 10 ebiro byokwezi 5 aho Maboma grounds come run to celebrate run to celebrate a hero's legacy, run for a green future. Bano bakutugamba nti omwaka guno bakwenda kubaniba esente zone zikurugamu omisinde ya Kabarega Independence Run. Esente bakwenda kuguramu emiti kubyala emiti yabukuba abantu batemere mu nemiti. Baza abantu batemere mu nemiti manya kutema makara manya membaho hatinga mbokenda kununka nanka nkabugome ekibira kyabugoma nanka ekibira bakakitema tema bota actually hano na hero haron no limit baitu bota hamo na yona bakagitema emiti bakagitema tema juweze nkaraba inturuga musho bugoma maizo baite emiti omundo mukurola kimwe kibangareze ko bakiyeta yona norangu emiti yona bakagitema tema hata Bakabarega Independence Akabarega Foundation bakugamba bakwenda kubyala emiti esente zonde zijja kuba niziruga mu kuyiruka kuno tukwenda kubyala emiti so that abukubo ko tabere emiti ojja kwesanga mu nearby future omusana gujja kuba mwingi like global warming ejja kuba nyingi muno so twagamba tulekebe cause as to why you come to run omwaka guno 2024 okusa kutunga kiti yawo ha mitwaro 2 nekichweka and okusa kubungira ekibanja ekya www.kabaregaindependencerun.com osobola kuba notunga kiti yawo araba kugamba nti kiti tugijara ha mitwaro 2 but tukwenda kurura nti twatunga kasenta akakumara. That's why ekiti tugiteira ha mitwaro 2 nekichweka bino byonna birebire kozi 5 okwo 10 2024 aho Maboma grounds kutandika esaha 12 nekichwekeza nyikyakara mpaka esaha 7 nekichweka eza nyamusana okwiruka kuno kuba kurungi by the way osabora kuyiruka na habo mubiri gwawe kuyamba ho mubiri gwawe kutema amasajjo kweyamba health wise
bintu kabinu biba birungi muno UK we bomye mwezi kurungi. And of course nkujukiza ona Bakitara Media bakolera ebisane birungi na video nungi amukoro gwa ugonda bakwenetaga ebisani ebirungi na video yedyayo nungi ikira Bakitara Media basanga namba yesimu 078992 ojja kuboina Bakitara Media. Abantu mugenda gani mugetinga disappointed mutungire ba service providers abakuhaba video ezino mwirima ebisane binamwe kihokiho aleveju tukagirugaho ijala abana baina the latest machines za video nebisane Bakitara Media and Bakitara Media bano nigoga bamaka aga Kitara TV. So bas nkujukizera namba yabo esime 0788 92 ojja kuba no batunga Bakitara Media. And of course Awasha Records bokuba no itaga audio production ikira Awasha Records munano wange Davo Beats akukolera engoma enungi akukolera hiti abazini bona bakwetaga kuzina leka nkwereze namba ya mwene waitu Davo Beats 0 na tukyali mutekaniza badogo. Marita by the way ne kintu kyabalize omukazi uli tutu musaija na nyomba nikienda kubaza hanju wekeze bamweta Sam Trigger Sam Trigger Sam Trigger omukoro gwaigwadi omukoro nkaro ina mukoro gomu December mutugenda kuba tukubunga bubunga nkamusanga ijwera sauna nyamugata kampaire kadi ngaja gireta tuna kujwara makanzu ituwena Sam Trigger fashion za muhanda gwa nanka Butiaba Road genda kujuekie inyona mwiko muhagire mwana wahana ebikumba byona bina akwenda kumutera buteresima kuikiyoho service yaye engoye namba yesimu 0 kiyenda nemu musanju na musanju 0 gendo muhagire Sam Trigger abana ebikumba birungi Sam Trigger. Yes kura mukiawara abojo bona of course abali aho ma Trigger fashion ziarobo John Mary Jasper Robero B doti ugata muzini doti by the way doti abali nakora video na Dax Katero ndozaga video Dax Katero jura kaba muhimu tugimazirege ijo and to kizina kirungi let's look for it on internet video ngamba tekaturuki but audio eriyo doti na Dax Katero bite video ehoirege ijo ba denati jakubani bagibatera akaire kona ne bagi Taiso amabara by the way amabara gaho maganagira abazini ganagira shows every weekend aromuzi nakuija mubara every weekend kikuna gakatale ka shows buire buno timanye nabazina ali ekibagenda korabo kuboko shanga ngwandi baire na misingo muzini kumuroraho atokusanga bamuletere mubara kandi atasaswire sente na atahira mbusa nosanga kandi kutalibaniza muno kwesanga bakwasire balesere for example abazina akisaye boma balesa abazini nkai 10 ati by the way omuntu kukora show muhoyi mahana inakwesibezi ibiri oinakwata abazini either nka batanu genda iguru kandi abamani nabo kandi nabo onu okora obumodi nko bapapo batebo ekora bono obumaleyo kusika abantu oiro what I understand realized into abazina bakusinga bakurugambia abananka abantu abakuja mu shows bakusaka kuruga nkombya so ndikimanyisho inakora drive o sensire ndiaro munoki kigoro byanka hoko hon kandi wikemu nantito ati odagala sakura drive kumara miezi ati ogenda kuya musende zinga ati nikyo nkugamba oina kokora otagetinga lisi watunga bante mitwaro nkeki kana bona kubona companies ezikusponsor zikuteka musente manyango ana nyowenge ndakukora omanyenti nabazini expense etali ya man nabazini toteire muno omanyenti toteire muno mbazini you know ekintu nkekyo so timanyire but of course na mabara tojagazinda agakuba nigenda kwetunda bakwenda ku branding ndoziri nanka spot on bakulenga ogiri branding
bakulenga kigara buhyaka sport ono nene kikaro kyamani muno kandi nike kikaro kyenkizire kwenda ombomezi bwange bwona ku rugamba ombikaro bya bunyo na management yabe tabe so ekulenga kweri brandinga kwegara buhyaka and of course tubagenda tugamba nti abantu bakusinga bakusana bajwahire nibenda open bars zino zilonje muno uko kurora nti bokura tikati bokura arozi bokura mirano ati na sport on ke kwenda kulengaho kukora bema tugira club emuyongeta magic kandi magic ino naye ekalengo kulinda omutindo tukuli kulenga etananke nitu abakiakizire ku kara ha mutindo aka furniture zaiti zona zikali fresh. We have the best by the furniture around hoyo obayigenzire kunanka bakwaka nyama kakwija tukalyawo mpakati tukalyawo kana ti kala ijabwa ogenzire kulobinga bamukazi otekane ogenzire zo kulobi bata kana akakunanka entebe kalikati kana kukurani kategekete ndeka Dero wewe Maritas joaire tibagaruka kuteka bano banzongambire kunkora korobu sound bayini ninketa kangamba tikakashingire maino kyekyo kyamara patite mishikyo imukoto tabanze kusinga by the way ebintu byona bikoleki utabazaga no muta takasingire maino but kinko genje kwehabuza how wabako mishikinko go aimukire mukitabu yakole mirimo atasingire maino which is okay but I think it should be the first thing to kusoka kora nukemuka mukitabu kusoka kora heki kusoka kukundia nibone singa maino kunaba kusinga maino soka kulia nibono singa maino akanwa katali fresh atomanyira bwakiki bakirungoliye nibo singa maino owe mere ne kunulira abokuba boja kumara kora maino jagaira gusa osokambe kunaba amaiso then nibono genda no correct nolia after eating then you brush your teeth abokuba bomara ku brushing amaino kandi okobota ina emere ya natolinda ochoka abanza kuteka yo buntu bukunanka agenda kikoro kora bataina okuchumbira okera no chumba akataika bwangu bwa but how can you eat nyenkia karota kasingire mai nabira amaiso ate okubaza ebyo ari abana bakitera kiro kiona atasingire kaino oba maino no muraga tapulumba nakera nyekiakara nokutanaba atika nakarubataho iro gagabire by the way aro muntu next program kwenda tubaza hami abyokulya nyowe bujja abantu nkubagamba gabulikiro aro muntu yangambire nto munyo mubisi gurwaza baitu nyonya it is okay kusakuba ni gurwaza but are ebintu ebindi bibaina kuleka twekolera nkaitu because nesimisimi bagambe rwaza no atika kugambira no kakugambire kino nyo marita point yange bairende inti atokuroro munyogo ite some of us tukakura mu mbera mbi sometimes noliye byokulya ekifuka hati bwe nkuba nkuzire ni shako affording munyonde kanguliye bino byokungamba nti government yabaire manyire gubi bandi bayini baguteka bino byokungamba nti soda jula sokunywa mune soda ejja kurwaza no way esoda tukakura ntugirora habugenyi omuntu agenda gahabugenyi okatunga esoda obonu ne soda abantu bakuru ndiziriza abantu bana bakabichupura esoda yeira yowanywa geya fata omanyirengeri yanuraga esoda yeira kandi ina mulingo yanuraga hati nutulekesa akajanja kokungamba esoda ejja kundwaza bino ebisikire Julius ebisikire bikurwaza nyoti bijja kundwaza marita abana bakwikana ni bagamba kusigara ni mbilia kora nibwo mutindo nyonda ni ikura bongo nyobu ndani ikura kankule manya soda tinywa it is okay nyonku binywa nebisikire rekambiriye habukuba ati by the way ite nako itwa kuliremo kukuliye kisikire but now wenkuba nisakire ufunire chance lekajeri nina kwesa simisimi yentari bungenda Kampala I have to make sure ndire cafe Javas ngezera food hub ndire pizza byona nyina kubyesa suza ndire kokekyo
ati nogakaroga ngena na chicken tonight zona hamba andika isebwe kaberi byona twina akanyama baidha kakuja sazinga nyina twina manya bangambire bakakora mudaka zinga manager ni wampaire ari bado kutakulia bisikire baitu tolya nakapoka nkali abatinyenda bire munaka nyenda ebomeze bwomwe kyonka if you are to die it is okay kulinda obwomezi tinkugamba nti abantu ati badoga obowerizire obatoweri no tinkugamba abantu baragajjalira obwomezi bwabo tinkugamba abantu baragajjalira obwomezi bwabo it is okay kwerinda but nyo ebintu byokulya kyali mundeke ndye what I know abokuba maritalia omusajja wenna kana akarango kateireyo onategeeza jja kwana marito mutwale kulye kenyanja kikwatoho nkirya n'omutwogo ningulya n'obugufu ni bunena kuolekya ngokumara yesete zawe no imara mu kitinisi nina kubirya atoguzire kyokwa bado wakatwara misiki auto kamugulire omanyire ngeri kikuluma kwa akafuko kamukonka timbaire musajja munakutwara abakazi auto habo kubandura kutwara mukazi auto bakamutwara yoyira tinkira kubiko by the way arona nyo misiki yangambire ato ujja kunkolera kikibatakakoleraga bakakikukolera baita ati ninyowe omanya bine byogamba ingu baliwo omukazi kutwala katiza kutwala this is my treat nikugamba genda onyumirwe nja kusangayo nambero abakozereki ogenzere nikweze sente badatongo omukazi nkutwara out yinkutwara mu bundi bakuhire ugaijo atikane na nyoni kyonye gaisiro hande kutwara misiki mutawo out that's why I mean nowadays even to be out ebyo tukabirugamu ingu ukugamba maritango kwetaga kwenda kutwara out ondeta arrows nyereta yona nyenga milano nyetwara of course omusajja tajja kukolera ekintu ekiyake yakakolera it is the way how he has packaged it yes omulinga ajja kikukolera and nowadays tikyali kutwara out de kankusobole basamarita nkutwara mbichweka obunde bataka kutwara muga alokora boko manye maritata muntu we baraza mu town gendo ojinja baito ate byonna nkubikora habo akayi no kubanta kutwara ejinja alimo bichweka ebiri no but ebiri ayihano baita obona nyoni baida ukangugambire kintu baida nyo trips inkezo zenyumira nabasajja bagenzi bange ndore we tokagenda gano muntu wo kufilinga ali muhole kurugi ebyo nimbikora a trip with someone wo kufilinga kanda ali muhole bakinyongo twere gonyo ati omanyire trip ye tugenda unababadi do you know how trip geneze tugenzero hapa the way we enjoy ni muri mu bibozi enjoy na mutoza no ruganda kugenda paida waliolebera kukatoza nataka lero Julia ati kandi nyono najaika mkichwe kaida kusoka kubaja harahira kaida ati atomanyira baki nyonye nda kubata bata to himbira akaoka kai hakuru okagenda na ati kanyuma kwenda ngende ndura ka paida kalikata iyo manyire habo kike kikunyisa kai garuka mbufumba ko takusisika kike kikunyisa kai na hoima ngende ndubatenka twale ku muntu wena yarugire paida kalikata kubugaruka muri kikira kubaki yawo asisikara Pro Max abakazi babantu twira ile mitima andigaruka kwikara kutoka manya bonye bintebe bihano manya kyoka mazima gali nti tukiyaenda kusisira obuyira haboyina ni gamazima 1+1 by the way I thank God nyowe ngiro muntu amanyisi ebinyenda hati December by the way you have a boyfriend yeah hey very loving guy anyenda muno buli December your birthday ange ba trip genda ohara ntwegoza iyo abasajja abo bakyali omulinzire mwerinzi myaka yaitu tusimbuire ati omwaka kwijogwo ojo mudnanga Julius omukazi omukolera birthday omwaka kwijogwo jakubatera karango choka kudupa by the way those are fantasies na yopura jina website akuta mbainja kugamba tumuterese mutu mugamba tumuterere ate kandi gaito ina anti mbainta kwenda kusisa katane baje tuanze tumuterere abaire datera lokuterese by the way balitangu kwenda tukola kandi lero katuholo musajja ogaraba ina love yo kutwanira hano omugambe tuli hano nkwenda ngulire poko
nkwenda nkenge akatale kawo nkwenda kurora oba mugambe baby bawo okuterera kale uterero ndiwe nakala kukwana terero ndiwe nakukwana baraina love nyingi amugambe sweetheart linkandi hano mfune kizibwangu okuguru ofune cyo kumdu orole oba mpereze namba yakwata namba y'omuntu yatamanyire kale umuterera ya agiteka enamba zone mpyaka zita screen call muterera namba yawe muterera ya ofune cyo mudu patrol papa busy aide kyakuti akutinda kuchweka omutima no my guy by the way ebe bitu byonna nkabimukora ira bwakarore namba eri mpyaka amanya abaninyo mali bojo usekitaka koraga naye neira kalyanga alimanyiri mbani nkyatereze mugamba halo marita ti kamudu paka kalimatakege ankengera mudakike tukumuterera ngenda betu kwaba kini ngenda umuteke mulaudi tumuterere hano tumugambe kiki kisha mangu is off like chetesa kugaruka kumpeza sente niwe yaga kontera iyo marito kimanyire ita abantu abamurora amugambo uri murwairo ina infection ziba Julius zirenga umseje tijikara atoyi by the way public toilets zino zikujina kandi abakaze ndwaire zo niho mukira kuzi abakimwenda kutayirira relationship tujye tugitabule mundeke abakezganyu mugesigalize banyanyazi next time better akatubalirize etekadiza ati okora bambi tusamusaba sente ijezawo nibo yarwa kontera okuziro ati mukwendo mugambo ina infection zaikazinga ati inozinga account atobo ndisikia yiti zikakwasirwo hati ngavenderenga mbivo jodwa ile kiki muno muneki nkuhanga antaba ina kutera reka tole kyabaina yenda maritabura abo ina sente za simuni okusasura poke ndeka kurumirira ndagura matafari tukuombeka ai sente zokulia ziba zokulia ziti zilizo kandi reka kwerumya zokuombeka zita tukuombeka akajuka itu hatezo zijja bejo magame mwaka gukujambaga ezo zijja gimale mjo omwaka gukujja tugende kusweranga iwe werumya ezo nju zijja gimale tugura like trip ntutwaraike matafari mprampo kale I want kirokino biro yokweza abiri by the way you guys nyomba murwali akunyenda otsasiba aije oli open letter asajaja kubirura kuchawo ola manire naita mubandi ayo okuchawa ni nchura all right ati the moment you say we are done that's the day go out with another person deka kwenda kuishinga happy birthday kirokino biro yokweza 25 okwezi kuno kwemwenda aro muntu ina birthday bakumweta Vicky. Happy birthday to you Vicky. Happy birthday. Muzinira kazini. Tumuzinira kazini. Munyambe let's tujoininga maraka gaitu. Tagira maraka go kuzina. Tuzine happy birthday. Linda ho. As Kitara TV, we are saying happy birthday to you Vicky. Wherever you are. Kiana. No, just to kumwishinga happy birthday. Reka kwenda kumanya bikusinga. 1 2 3 we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vicky. Happy birthday to you. You look like a monkey. Not a monkey, please. Anyway, happy birthday Vicky. We love you very much and we wish you following muno program yaitu muno 1,000 tons of blessings. Watching muno program yaitu. Biona bikole otenda Julius. Abuwaki. Oja kucheka omutima. Leka kunaga kati. Julius aja kuchwa omutima da bad dog amutabe. Ndabo nje banumuleke kubakozesa. Atika by the way maritete tukasigaza atukwatirwe ekisano atukoraki ato ulekisano gakyala ka bad dog ako kangene kayambe obuni nabo ko nampulani no inja kandi wewe mukingura kandi nyoka mvuga nyoburabo oli okuchali no hurante eryo joli no liwa Julius ndeka kufera yoko kandi maritete tulibo jaba kuwaza
Kuzoka kurungi presentable mwana na nekisambi kikwera onyijaho norani mboya kurungi oiro biro binyenda munesente zikuntalibaniza ozera kisambi kyabwo abo amoti boko nyijaho kuhura amahandi samugayi nkubo ya kurungi okikenga nayo hey oniko ikihoho akikwasize mani badogoraga mwana abaikale ne mutufollowing Kitara TV mwebale muno mutimogo mutayihawo mwekale ni msubscribinga ne mutufollowinga ona locally amabara neira kaba mweta MC Bad Dog nkora shows bati nkora mu shows za barabiki nkora mu shows za ebivule byamane bino enda kumpangisa nina music system ngira sound yebidongo nina abashiki ba karaoke tukurugana tugenda house yes na house yabashiki ba karaoke mbaya Kampala uko nkura mukya munywano wange kawolongo jogo niwakira kunjoki enkaito akawolongo atwe sente kawolongo baza tujja kubaza nawo atwe sente tujja kubaza nawo turugana tugende tubaze nawo taina kizibogo atwe sente tumulange tutanke mura tujaga tushootinge na advert abanywani bange nywe nabaloko muikala Kitara TV muikale hakiri ni mutuhagira abo kuba nitabana bo mukabine ebinte bitukubaza kuega abamuni muega ni mufuna mu cyo kukoma mutagambo ba ngwabo niko bakaikara baitu mufune mu byokwega abo kuba tukufuna challenges nyingi hona lokuboloko obonde embozo itubantu bazaho nofuna mu cyo kwega muikale kurungi maita kirikino mwina Wednesday mu Gitabata magic bageta nkutekereza so tonight at Magic Club we are having murangagira bayini nkore bintu biki bayino sindikire cyana message bayini kigaba babadikobi so tonight we call it the Queen's Bucket Night hosted by MC Marita the one and only international queen omubwat nzata again atageja takoga naemberawo January to December ja kunsango oti ayenda kulia otatekeza ja kunyenda ndeme kulia anyway guys please are subscribing keep subscribing we can see the improvement Kitara TV yes mwebale kutugonza those who are still having bad energy let us hope in time with time muja kusigara ni mutwenda mabara banyeta MC Marita kikibe ibe fierce the fierce kanga okenga mbo igora abandi ni bairuka tintoka anyway guys stay locked in muja Magic kyalero muje mumpagire muje murole good performances from the queen dancers muje munywe B8 hamitware 2 mukikenge kintu eke mbenda muno ntumiro munywano wange Sara kasikina abantu bakusima ntumiroho Prince mwenda muno ibashano mwana go mwenda baito jontere cyana kire kiwa nanka kire kya trending bakitabata mase kiwa mase mase baby girl tumiro akantuka no maloka ansalido kambeze tumira abantu bali banzo linde ho ujoki ntekire kiwa mase mase wakwepikiraso just keep it just byokwera bitali strong attachment just so mase baby girl ntumiro haba podium mwena mbagonza muno yeah mukalero mutebwa nanka nwaki Yvonne wakyala podium no aromuntondi Yvonne natanga Joan podium kutumiro love Yvonne no go ya podium I don't know by the way I don't know anything yep Cash Boy kutumiro Chris Saluni bageta bat options baba shop mbatumira abo jabo ne babansara akaso batrosende za kara njaba gendera buli ungabalizawo ina business oina kutuwa kara Sara otunde ebitabu otunda byako ekore byabakazi niwo tunyiriza skini ebitabu furniture niwe manager wa bageta batere bara yaise wayo mugenzi kuli nambera phase 2 Sara mtwezo burango phase 2 balizoho ebitabu mbibalizoho bya makeup mwana muto
but she's into business. Bagira na bintu bya produce. Kwegamba family. Mama waino wali produce. Mama nyege family kande makunywana yo. Mali ati nywana nyonywa nevo. Oiro haro wenkujuka yo ndi baita gahari yetu mkenga. Akagenda nka. Ali. So guys, that's it. Yo tumile mazire. Julius. Nawe tumile. Kabale garan. Mutewa kuja kuiruka mukungura nanka omujozi itwe nana jakutuha kit jakutuha ati you are talking to the influence of the event inakutuha kit kanisa ati nyonda mukiyeho nkura mukiyaho mama wanga kiki birungi Jennifer mami wangere kale kasogenda muke mama wa Marita mukazi ogo bojoy nyo mukazi ogwanyenda banti imwe babalize bigambo bingi. My mom is a pastor is my friend. My mom loves me the way I am. By the way, Rob Nyaroze comment ni bagamba. Ara comment Nyaroze nyagamba na. Nje abazali baitu ba pastor abamu baitu Julius Saka. Ara ya comment ngira haibara na baza haibara ya nanka wa muzaire wao. Pamela. Let me tell you, my mom supports me. Oba mugezeren mubazaki, she knows where I get my money. Okay. Abazaire mwege supporting abana banyu niko batagenda astray. Omwana boli kamanya this is her dream. Support that dream as long as it's not killing, as long as arata kwetunda atakora kintu nekikucha mateka. Support that child. Niko abana batagenda astray. Omwana bolika muhakana kuzina kane niko ayenda tandika kwoiba agende yo. Kandi mukwoiba ko natunda ebizibu. So kandi wakumwikiriza. Guys, learn to support your children. You cannot know where a blessing is. Ate ba criticizing amuno kana kawa Cecilia ka TikTok. But you can see that girl through her TikTok she has been able to get bursaries into good schools. Zimutere debit bite bigambe batankire kubaza nikakyatani ka utandika bikaba bingi. Omuntu atali patient agamba wewe mwana kankole. So okay. If this is your first time kuba no to watching her YouTube or inakuba no subscribing or boratore ila Facebook, kindly like at the page so that otungege notifications is a program zaitu zone Hakitara TV. Julius Kyomuhendo niganga ngo muri so muhaba muri tubaire na MC Badog na MC Marita. Until we meet the next Wednesday at the same time on the same platform. Bye. Hakitara TV kwegesa kumanyisa.